Pemirsa tanggal kali April sawatara galah tengai rahinana dibi, ringkuta selatan Bali wenten linu antuk 4,3 skala Richter. Linu Indonesia metu nepet rahina wraspati wuku pon sase kedasa. Manut sulinggi depan ditempu siwa Buddha daksa darmite saking Gede Agung Sekawati skadisane munggu ring lontar Palalindon. Linu sane metu nepet sase kedasa punike pinake perah Cina becik santukan yang akase perbawan ide sayang widiwasa nadeng mayoga. Parinikan inucap taler macina becik nuju kasukertan miwah kelanduhan jagat taler sedaging nyani. Nanging linu inucap metu nepet rahina wraspati sabtaware miwah pon pancaware macina kirang becik mina kadi ubo-ubohan mebatis kali taler pat-pat akeh sane mati para manggalaning jagat merasa osah uyadin kesengsaran merana taler akeh krama sane padam samian punika kuastanin sangara bumi antuk punika mangde kahanan jagate moali degdeg taler rahayu ikang rat samian angge patut memperkanti masikian antuk cinarengan ngarepin pikobet puniki samian krama ring sejebak jagat taler mangde nenten lali nunas ice sapunika taler para pinandita miwah pandita mangde ngayat yang akase miwah yang sangkara santukan rikala wenten linu inucap ide sangkali sedekan mayoga. Satias punika ring kayangan 3 patut katurang daksina pejati miwah sesayut pagawasi ring pura pusah. Mecaru ring pempatan agung yadin catus pate antuk celeng butuhan olahan nyani jangkep maurip ulung dasa kutus dasar nyani ayam rumbun dandanan nasi swakul benang tukelan ketan injin sudang taluh isu-isu jangkep daun papasan kemurugan juk purut miwah kababahin tepung Bali Pos Nguningayang.